sang e la ia fa kuanga tanga ngang ave ye il kula fonga ma kasi nga fa kuanga ave in emergency powers of comsi e ma fa ye onga ya authorizing nga le respond is a immediate incident or coming a ko mo se me fa I have to come for a billion means ka ma lo yesi e fa nga mai fa kanga nga ma yo ai no kusai ma kula fonga a ngisi nga fa kuanga ave ye le fa kanga ngol kula fonga la fa coming na lo uma fo le lo reform inga ya mai lan malo si anga le komsi e fa ye onga ise kemi fa ngaki skemi ba on fa sanga fa ko mai le me response se para la ka wa pen ka inga la pe ya ya ku se sin ma ke ki masela o malo si wo fa o le ka fa nga solo ba ka le ma ke e la se malo si anga ya ba vengo fa ku le respond mang ya inga ka ya ku le me lo ku la mai lo ma ke ki fu le e ka wa mo ka ngai vili mo le fe ngal ni ska malo ya si ya mai fa ka nga e un silanga fa ku nga la nga ave ku la fu inga ya sa ku la fu le am sorins ala sa wala mal si anga al nga la ki kilo ke mi mo le nga so nakatino lang nga process ile pala bla no mo kine wala na tukule pangal pa ang pula sa so you guys were aware ni tukule so did you apply for ele fa un paper on fa ku ke mo fa o mako ke mi o le ai mo ke kali ko in ka ko domestic no ke o me ke mi la mo ka ko domestic ko ele fa nga nga o pen se fa nga la ko nga ka ku le o mako planning pe lo su ngo fa la fa sa yo nga la fa yin mako ilo ilongo e ka ka nga ile o mangia pena o nga lo mai ka uno porque le reach ya mi ku ke mi fucking mo su nga ya le e ma wo mi ya pena i ma ko sa dinga ya fucking so nela nga le wo ye le lo ngo ke mi ya ka mo fai fo ye nga ka ra su ngo ku la fo al su fo la process le e on si le fia ke mi o la ma fai nga fa pena nga le o pe i la lo special circumstances ai ele o ya fo ni ya fo ni la e fa piko fo e ma fai o nga pu ya le kai pe o bulletproof vests o helmets ele yengi ha pe nga ke mi ala yeli mano si anga la lo tula fo fa nga ile le o ken e ku sala ya u mano ki kilo ke mi le fa la lo tula a fa pe ala am pe le ai o ku ile ngi bulletproof vest a sa o mai ala le fa nga mai fo ye se si fo ye le ku e fa nga le o nga ele o ye ya la e fa piko o fa piko ko o fo le ke mi responding ko ngam ka ku pa pe o ya se tong si sa internal investigation ko sa commission na ko walo pa tino asama leo asama ngale na pa yo lai lo ngale ku kuma ulo wa le fasiringi fo ele autostala ya le sunga ya longo ya le komsina fo yo e manga ya yo ka ko folo me ya awa le se me pepelo fo le e fua isaunoanga ma ni tofo ya upulava e tsa wambe tonu ina yo o ke lo fa kula me le anga longo para fika ko le kai ni kongo le na maliwa ya le sunga le malo tu lo wa na tsa wainga tu lo lava na tsa wainga il fa le tu fo fa na e alanga fa maruru at e alanga mention le swafa fo yo tamari ia o ngole alufa o le tatu te mana o sa ili le mea ton mo le tamari fo ya pinyamina o le winga la kala o ngole ko o sawangi o sa ko ya ko interview me uma yo ngale pu e amata ngro ta o ke lo fa ko le se meleanga a ko fika me interview fa mai sa no ngalongo ele ma fa ye so se fa mai domestic violence ala o le ai fa mai a fa pea se me fole le fa ngela fia fa ka nga fanga ma keki ele ma fa mai oia se ilonga wa vidi le minska o te fia ilola pola tula fono le le ele me fai e vidi mo minska pe vidi lo yesi le ki dia le mai ele ma fa nga ko o no fa fesidi o le fesili le autostala ile maliu o le malo o manga ku o le nga respond le po ina wa a fa ina se tasi fo te mari ile la malo si ya po kaki so nga respond le a fa merka la alongo le makanga man ko ke mai ka u ka vai fa ngor interview vai mai ele ma fa ye fa unga se ilonga la vai va mai a tupu se me ka wango vidi ile minska le longo winga malanga minska le fa fo ye vidi longo winga lo ye sidi o te fia do po ko kongo tu la fono e ka hua ia ele ngata fo mo fa tino ina o ngar wenga le mo le safety o le e ta hua fo i le kai me respond le tu langa fa la fa penila ngata hua so i fu o malo o lo confuse le ia o ngor ko fa mai longo fa mai ele special circumstances e fa ngai le wala ko planning le langa fsila ko lo tu stala a ka umi mai lo malipingi ele le tu fa funga ye ko sa ko fa funga mai fa so le ta total nonga se i ko fo i mai ai o lenga respond le po mo e fa mai family violence ai se ala nga ko e oi malo mga kuwa ele i okomeki ele fa pese me fo le nga kupu fa fo se o lenga respond wa ko pole mo ko yo le o fa sidi langa ai se ala nga ko yo le nga ye fai mai ai pole a fo le special circumstances le
ele ngi pulet vest alen ka ko vai umar kelos fa inga leo la ye e pulet mo fele le vest le pulet ia fa mai asa o le upu ngo piki fa mai asa o tu lo wala ngana lo fa fonga mai ia wale ngi pulo asa o fanga ka mo and then ka ko maka tau ya nela lo fa fonga ya inga ka kala mar fa lo le tu lango man wanga o le tamari o le tatu te manao ia fai mea moni ma mea sao ia koa i le anga kongu peka oko le anga kongu tu langa o mata upu ne tu fesili ai la ngono le tunu ia se ko fa fonga la ye ilana sa ngoanga ia nga ka ko le ka ko kala ngoa o nga ye va nga o le ko mo wanga ngi se mo se e le va nga ko mo wanga ngi o le nga wa ku le kua last week i fa ngol mo mau nga ba wo mari akosia ile aso ngafua le la tu sia las for ile moi I mala marka yao le lopo the whole time and then las ko nga ya ko le lopo feisia sa la so sa ko mo mai le ale sa lo kala ele o kiria mai I po ai fa kala e fa mai nga ko wa ku le le sa le ari ko la fiunga ya le lu amseni last week ko ya ku le la so fitio la so fuori fa mai aku mo le aku but mana tua foi o le mention mai le interview foi ya longo fa mai nga ku kwale se me nga mo nga kwale so it kind of like se me o ele manino le ai ko fa fonga mai sika ko ye ele le ya fa ma fa longo o video ya le wa o video so le wa o manga download ai ka ke roi unga upu po fele anga ina fu nga fora fa sai ya ngala fa yema ku ilo longa e ka nga nga ilo ro mangi o pena o nga lo me ka uno porque le orisa ya mi ku ke mi fa ki mo so nga ya le ba me ya pena ma ko sai dinga ya fa ki so nela nga le o ye le ilo longa ke ni ma ya ka mo fa fo ye nga kala so nga kula fo ar so fo da process le ya o si la fe ke mi o la ma fa nga fa pena nga le o ya ila lo special circumstances ai ile o yai foi ni ya fo ila e fa ko fo e ma fa o ma pu ya le o kai pe o pule proof vests o helmets ile o ni ha pe nga kin ala ye ma no si anga la tula fo fa nga ile o ken e ku sala ya o ma ki kilo kin ni le fa la pe no tule a fa pe ala am ile o ai o wa ile ni pule proof vest a sa o ma ya la le le fa nga mai fo ye se si fo ye ya fa nga le o ma ile o yai ya la e fa ko ye ko fa ko ye ko mo fo le ke ni respond ko ngam ka ku fa ya ne ko fa fonga mai a le amakanga u so mela le ke fia yo o le asa ora kai mi atu pu fa la velave o vili le komesina ile ming skama le lo ya sidi o le ale kai mi fa ngare special circumstances le kalango mai a re fa mai nga ko fesidi do le yo va ngale pena fa nga mai fesidi a mi se pia mi se ni ko fa ko fesidi yo sa me asi fa mai yo la ilo melen ku mai ko fa fonga mai le la sa makanga kiri ai mambo le amala ma kama ko sa ni ila ya fa kuanga mtanga kunanga ave ye kula fo ma kasi ma fa kuanga ave in ye emergency powers or something e ma fa ye o mai a for singa ngale o respond is a immediate incident or timing a ko me se me va I have to come for a video means ka ma lo yesi e fa nga mai fa kanga mai o ai no ku sai ma kula fo a mi sila nga fa kuanga ave ye fa kan wanga kula fo la fa timing ma lo ma fo yo le lo reform ina ia mai lan malo si anga le komisi e fai uma ise kai mi fa makinga skei mi ba o fai sa fa ko mai le a me o response se para blog do o ka ingala ha pe ya nga ya ku se sin ma ke ki masela o malo si wo fa o le fa ma so ka le ma ke e ila se malo si anga ya be o fa ku le respond mang ya pinga ka dia ku le me lo ku la mai ma ke ki fu mo le e ka wa mo ka mai fili mo le fe mo ska ma lo ya mai fa ka nga un sila nga fo kuanga la nga ave kula fo nga ia sa kula fo le am so rich ala sa wala ma sa nga mela nga la kilo ken ni mo le nga idu so na tino lang na process ile pala pala no mo wala na tukule ang alfa ang pura sa so you guys were aware ni mo tukule so did you apply for ele fa un paper no fa ku ken mo fa o ma ko le re kongo ma ia fesidi la ami ya lo ko ma wo ma ya fesidi lo ami o le le fa mai sa ngong e ka wo kire ke am ta pure o se fio le o ia male tulanga fa so fa mai sidi ami sa e fa o nganga la le mele o le vili o le mingska wa le nga am le po mana tua i lua mari una tupu i le po la so sa ko e kupu i le aso mafua na tupu lo le nga wa ku le wa am a le fesidi ku ye sa e fa o ngala le process le o le vili o le lo ya sidi mo vili fa me ile ai la ko e ka mo fa lo fa makal mai man tuma jo ile ma ko plan e fa o ngai rate fo ye ngo fo lo ma mense mai le mele o le special circumstances yo e o mer ken ni la e
man ka ko domestic ko mo ile fa nga nga nya pen Ba ko si fa nga la ko nga ka ku le lo ma ko planning pillar su nga fora fa sa yo nga la fa ma ko ilo ilo mo e ka ka nga ilo lo ma nya pen o nga lo mai ka un porque le ri se ya le ko fa fonga fo le va nga o la ilo kilo ila nga ele tasi se malo o mai mau so fu tu langa le o nanga tanga wenga o la kiki sambo sa ise malo so fa ya malo tu lo fo cha wa inga sa maliu mai fa le ati o no lo fa inga fo le e ka ua kele ka upu dia onga ole kele va le tu langa fo ne ta mai tau fa tino inga o so tu la fono o le ala o ke manga o ia fa sa o me ia bo ke lo nga longo ia malo si fia langa i lua me na te amaya o le kai mo fa mai o la ya la ko wale a le special circumstances le a o si kai mo fa mai a kupu mai o vili le miska ma lo yesi so ke le lo ya le family violence po le fa kupu fa la fo ile a wa ese le rate fo ia mo me o asa ai ese ko nga family violence e fa fita o fa pe o la ia o penga malo si le lan tu fesida tu lo penga fa ngala le mele fa mai le ai so le mele le fa ilong fesidi ona o le mo to mention mai le a renka ka po le mo ko ka o mai i le fa sinonga le ku pungi fa sinonga le yasia man mali wo el professor le mo manino le tunu o le fionga por fionga ya pinya mina le malo o le sali tinga il su suenga ale ka ko mo kala ye bori ro ai mamenga ya aka ko kilo ku la ke le laps le ke le ka ku pu tselo mia pe foi la fa sinonga le atu le ko ma ngi le do ke fong le do fa ila ai nga mai mo fa sinonga e ma kwale ya yang mi kuskusia no pu me fa pia le foi la work case le anka ko fa longo ku le makanga le va ya fo le va ya se ne fa ma le fa nga so longo fa sinonga o kaini le se kaini mangiaka mang me fa pia ale ala ka mai mo mau e le manino mai po inga ka u la ngo ke do de fu ka nga kusia le ariko ai le o manino mai le po inga fa ya kala le le version teni sa ri puti me fionga ya ari do amsini pecha muri yani ele o lola ko mai po ka le unga kala le muri yani so o atu leo maletinale ile aso nga fu la solusu fitu o sanga kengi sa ili mai lana atu masa to o lava ile mena ta oto ma wale atu all of a sudden now there's a new le boye me fu nga ma mai aku kwa ale ngo foi ka wale interview longo le ko record le nga ia sa wai le mo yanga orisi sa ia mention ai fa mai ole waitangi sa ia fie me i le sufitu mo sa fora ia ku ko mo ba ku video o le sufikula sa ole ile sa ile komisina o New Zealand ai ole waitangi New Zealand ole so rima ole so rima le waitangi i New Zealand o ila so no so rima so ngo New Zealand ai mana tua kai pe fo me fo le a fa ila so ngo o no wingo va vea o le po le aso forai o le po le aso rima o so le po le aso rima mo le va vea o ke le fa ngo sa ninga ngi le waitangi e fa le va vea o sa la o po le aso rima e ngai masa ngi ka ko le fa ngo fo le vainga e le o su ela alo ke ma fa we le fa ngi sa ngo fa me nga alu nga o le so me le se me mo e le se me ia o ke le rola ye po la me i mo resources ma me ia ale wo o mai ngi le mo ko ilanga mai lungal maliu o tamari o penia mina that's the big question le ask afa peta tu fesili e ka kanga ko fesili ai se anga o le fa nga ya penga de po ale wo o leao wo le fa nga penga ai se amenga la ko take serious ai po ale la wo ko lo ke mi wo ko wo le nya penga a tu por ma fa la mai mo so fu malo o fa fesili nga le ka fa fesili ai se afo ina le o mo ila fi anga bo fesili o sile ia le tu stala o me fa pia ia e lo ma sangi ka ko ale nga mo america la o le fi anga le nga so so angi su engore so angi malo ile su enga wa mea fapengi o le si fesidi le ngo ko ya lo vai interview a Iken Kyle lako le lako rating alu saka puala maybe 4 years ago ile tu langa le kele te ongo air drones ale le la wa ye kimi ka sal ko mai mo mai ia drones fo ni le langa ko su po kaki le nga o malo a sha me nga fa nga i drones wai lo o lai am le kanga kale his ko lai dangerous so ele o sefe fo mo malo ala me nga va ko drones nga ongo drones nga va ya ku ye ave fa nga kilo yai ba e kasi ale chong se le marke mai lo uma pe aru kongor fale ko around the house pe wo pe fa nga fo ia chong se e ko ke lo uma kwa o lai am ka lang fa nga leo e tolu ta mari ina mo ma tu fo cha wo la fi nga saka pola e ono spu man tu pu leo nga o le break nga fa fa nga chong le ma se pa o sa nga Iken ka e le ma se pu fanga po se pa se fana se ta sin ku pu le rate sa so angi chong nga wa kilo me ara ye ka ngaka e ka pinga ye leo ala me nga le fa nga ngi chong le aso asa nga le pui leo a o sa ngoma yo longo ku salava pe fa nga le special circumstances lenga ke mentioning nga
ele aingi pori, pori, me foi o vesta, ia fesiringa,